Orla penatailen kawait en rawat masani. Wehi eu me mie Inoupe. Wehi eu me mie Inoupe. Atailen watawat pangkosanan puk en madu. Iralaut silu rajuk eu. Oleh rajuk riau. Masani. Ni ansawo son baptize tabiata kakan seli. O kapakaparak seli nan sabte nan sudia. Riet autapen akaparangkan. Kumal kolula o wilia kapala po wayan kot abni melel moren lebin masan pukat ye way and kot karandor. Nampukan wayo ng King James Version ko sa iya. In those days, John the Baptist came to the Judean wilderness and began preaching. His message was, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Yei me kalong kisali, son baptized, kumail kalulasan ng pumail o kotoren kot, pag-way and kot, karandor. Way and kot. Mie way and kot, me son baptized, koton kau na pata aramasakan. Peren kakyang o na patao petalongong nan wayward magdambil kilang ye Christ bil katto o ye ime bil patapatang kiyong aramasakan ren bil kalula pergaksang nan mauren tip o pergaktong kot pabil way and kot bil karandor hari wayward udan aban lelado. Rai karaban. Son baptize ako tong kau na pata, mon Christ, kau na pata, aramasakan, pamungyong kanan ka, kau na pata, hong wayward. Christ bil katsto, bil kongong aramasakan, ren kau na pata, hong way and coat, pag way and coat, karandor. Way and coat, kokodo. O ye way me ban, kaim saklan way chorus, me ban patapat, kokolate me Inoupe, wiyong kitail aramas. Hari ima karata kitailan nana kau na pata, mun wayward, pagkitailan kakyang warong, o petalongong, lole. Hari takot way and coat. Way and coat wiya way me coat me count, nan margi. Kita way kitakot way nan pombe, pagka miya way kay mimsili nan pombe, way limau. O nanewe way pukat miyan nanmarki magakaon. A way and coat, ye way me coat me wiya nanmargi. E wiya way and ngeneu, the spiritual kingdom eu. Me wiya and ngen, the spiritual principles me bangin poita wasao. Ime karda puksaro masan yung try dan aluking ngen. Ngen sarawian wiya kalwa patail puye wiya en ngen meban poitanan way and coat e wiya way en ngeneu pagi god ngeneu o wiya en ngen bang poita wasao o e wiya way me coat pankin me way and coat me kuburan coat pankin poita anso chorus sansa long trial nan kapakap me kauno Christ ketin pataki yung child, kuburo mo yan wiyaw samba duwed nanlang. Hari, wayan kot udambang kan paita red child, duwed akin paita nanlang. Kital me bang kapaita wayan kot ton samba. Song koros me kital wiya wayan kot and paita lolo child po and kakauno patang kital ni answer me kital bang petalongong nan wayward. Kital. Esayer, kuburan kot, mebangkan paita na away, abangkan paita retail samba, o ni abangkan paita retail samba, tuwetakan paita nanlang, ni answer magkitail bang petalongong, nan wayward, nan way and kot, akitail esayer, tama kitail bang wiya. Pag way and kot, kan paita retail. Nan, matu iralaut wano rejukesek ni tuan Christ, pataki yung try kapakap ako saya mayamui en paita wasak chorus kuburamu yan kinuyawi ning samba tuwetra kinuyawi nanlang ni
imun irapakat nampukan pompeyo kupuramu yang kin wiyawi nin samba tuwete akan wiyawi nan langar kupuran ko dan kin wiyawi yon kin poita retrail pun samba tuwete akan poita nan langar tapin irapakat ko siya moyamu yang poita wasa koros nampukan wayo ko siya thy kingdom come moyamu yang poita wasa koros akis beraklaka wewewet ni nampukan pompeyo ime pung enta thy kingdom come way and court and lelodor ime ketailen kapakapki ketai kapakapki way and court and lelodor thy kingdom come katakan moyamuyen poita wasagoros thy kingdom come way and court wayward and lelodor po utana ban lelodo hari thy kingdom come moyamui and lelodor ime melel o ime bung. Hari pagkatalan kak yang petolongong nan way and court songkay magkatalan na uya. Nituwen son baptize ako to patpatak seliyo kongkong yaramasikan kayo may patak yung raldak may kolula o wali akapala. Way and court karandor. Kolula wali akapala o wak yung court po way and court karandor. Hari ima katala ramasan na uya mon mekoros katala na kolula o katala na wali akapala. Takot kolula pergaksang tip pagmang kiti patalkan koros makataykan wiwiya koto makatakan kuburan kot ong trial aramas kitalanana pagmang kren kot ti patalkan kolugilaw waksang o ma karasaras ma i tigri bugi walizag makitalanana perganggi makitalalalo ko wasasopong adalun pergakla alula wasamapung ye iwewen kalula pagmang kitip wali akapala ankila maurkap ye I mauren Christ nan kolose iralaut seluruh education pataki yang tani tuan mo met o met kumail puryang nan likon maurkap wen armas kap ye armas kap me kot son wiya bagen katin onone sapal ansyo koros nintuan pen sapole me roson po ekatin kamaray nekin kumail tuan pen ni. Hari aramas ni ansa me kot katin kapakata aramas yaw ni mumun kot aramas me mau kot kinye yang aramas ragin benen nan motwolo laut tip petelongong nan kapigo laut tip kawela nan bungan aramas o kot ay me kolose silu Isaac sangat-sangat pataki yang track talen puralang ni tuan sangat memontra penaramas mekot kating kapagata en tueta I. O endame puryang nan likon morkap. Puryang nan mon likon morkap ye ala yang trial Christ. Po Christ kelep me bangkak en kawalia gabui kitail. Ye I me wia atail liko kap. Puksaramasan ni liko kita Christ. Puryang Christ. Pagkamak Christ sota yang ketail lamban deep ban sota ban lamban deep o enda magdaiban wakakata mon kot euran ang sumakatik pang yaw wakakata wewagi sota silaben sota me pain tipatail kan sota me pain tasang tipatail kan o tipatail koros ban sansal mon kot ani ang sumagdaiban ala yung ketail Christ an kila more cup me Christ kat kitong ketailer buksaro masin yung time so ti pataile ukot ban tama-taman hari more cup Christ kele me bangga koprutong ketail more cup me weli akapala ketailana weli akapala ren Christ nan current career lot lemau education kisu ko saya pani memena wiala supplement Christ eken wiala aramas cup men maso sorala o me cup ut lueti hari ini aku sekali apa ni emanakan wiala supplement Christ ni try kotoran Christ kaso mo yung ina natal more in mass chorus more mering more in deep solar and amen mas sorala o makap ut William D makap ye more in Christ more in Christ ut William D aramas bantu tu itu mo mese apa more waklar aramaskan mese yuk mas pangkilangon ko puri mo ikila more cup magayaan ki
bagi Christ. Karyawan tama po kailangan na wiya, masansal sana masarin kot, po kailangan kak yang petolongong na wayan kot, hinda kailangan kotor and Christ. Christ kaleb me bang wiya kamor betrail. So eu ada naramas toror te eu jangan ada kot toror me aramas pungpungi ton sambawat me ban warong and wala ngaramas ren kot ligin marwat kaun Jesus Christ na yuan Israel te sak payo o irikuano ko siyang tran itu amet si sejap katin masani yang ngay me al ngay me melel ngay me maur so te mga kulang sa may masong ngay ada tama Christ wo masani ye ngay al me ban wai kumai lang ren kot o lang tene al melelo maur o mesan wanim silumet al melel maur ye Christ mo ya mesan wanim siluet makta bang lang impal me kot masani yang Moses en wiata nan sapte no mesan wanim me petolongolang nan wasam me renda outer court wasam me meirong en mana pe wi ye I wanim me madangi al. Na bukan wayu Christ masa ni I am the way, the truth and the life. Al melelo maur. Are mesan wani makayo miligiyo ye mesan wani manan ki al. Wanim regen petolongalan nan imbalo wasame in the holy place wasa sarawiyo ye iwe mesan wani manan ki the truth. Wasa wanim samoro ka kun 12 kilong lang nan mall kayo sarawi the holy of holies ki intan man when we are men pekmaken deep and way in Israel o Israel samoro labalabakan ye wani madan ki the truth melel maur ari rokote ral petolong lang Israel alulong alanan kodin ligyo wasa me mayrong abawi awi Israel Asamre petolongolan wanim nan wasa mol sarawi arenda I wanim madangi the truth petolongolan mol makayo sarawi pampakeu te samoro labalabukan kinwalong langin tan man ang wasa pampak pareu koros I wasa madangi the life are Christ mamasa ni yang Israel Syrian Israel kau ye ingay me al, ye ingay me melel, ye ingay me more. I am the way, the truth, and the life. I'm a masan yang rai. Ye ingay me san wanim silu. Bag may bang betulong ito bag malang kaklil kilang ren kot. Imaraka me kila. Syrian Israel rawewe ki wanim bukat. Israel linda matana kauno lalawe. Israel kamela. Wenda ime me san wanim silu. Ngay me al melelo more. Apni melel ye ikele me mangkakan walang katayin. Ren kot. Magalang lamalam toto nan samba kin wiwi rop agay kin kamelele meraban wiya tame raban kansa na mawi kiral koto porangak warong lelare agay kin tama raban mekila maun sarawi arail samoro labalab kin daw kay Mawin sarawi kedaiban ko siya metra bang yayar mawin sarawi eu. Are memen me bang ko we kiyang pakutang ni kili ko we plus percent ko percent ko kemela aramas toto melel men susa kan de solang kan anso wotre po kumal mela nan mawin sarawi anso wotre kumal banan ki manaman ang kumal ka kumal ba mela tang ni mal kan banlel nan paradise friend quote kumail wiya kupuran kot me kot katin kupurki kot so tayang yang pamat kitail atal kot wiya dar to dogan komoni lobun negir so me kot magdapa mo yanta ko kitail ngak warong talang lang kisilang in kot on yan so mo man melanan mawin sarawin yan so wotong animal kan ban ler kot mo banan kian so maw and kumail lang silang in kot o may ponisiya kan banaw yawi kumail may ponisiya kan sakon mo mun mata-mata metuwa metong kay lama-lamakan. Kitail bagi Christ katin masa ni lopo enigir wiata songkoros o ikele mektepan alutore pagdalengak lelaren kodye maruat count Jesus Christ. Nituan wiwi apaye wi sa kriyawa pataki yung kitail. Sangat re makomor penaramas kak tirek tasang po ito maruat mekot katkiyong aramaskan
po en wiya son komor patail nin samba er so tre mar so tre wali kin moran kong Jesus Christ mo de bang komor kila akin na prabagi alan komor ni sonal teikan katail alum ya yermoda litu modal alek dalang gotore dal gotore po dalen kak warong o yang betulungon nan wayward may no be we are young child me ekokoto kasulu tamak dalan na we po dalen kak betulungon na way and coat magarandor kedalanan na pitakilong at poson pitakilong poson kateng kedalan rong at kedalan rong o poson na niwan isilu rajugay sa kuno pataki yung trial po yay wen court katun lolole samba ta katun poko samba maya katukito ki sapol mayeros po memen magin poson lai and there salong ala ayananigi nor so took memen magin poson la maran kaun Jesus Christ and there salong ala pon kakyangan ki mor mesotepan imi the so took sote idin mor word hari kau nukot kata orto sapul mayeros kia inanen pakapake kitail aramas pakapake kitail esote meng kitail salong ala ya wasama kitail pan salong ala ya kitail pan katoror la sangkot buksaro masa niyong kitail nang bukan revelation tu bukan kautial memia le en kisini ye ko no putang koros me atarail sote pan tirak tanan sapul men simbolo bukan komor hari kot sote meng kitail kola wasao pepeni me kateng kape kata wasaong puksara masa ni me kape kata ong setani na tron lengkan koros aramas sote yang kosontik dalam kola wasao me kot uya gila aramas o kersto samba pilkisen limpa ko temet puen kak masen gini kosayen aramas en kak masen weyo kita aramas rongo wewe ki puen kak masen tong talo masen ikmal praka ko aluto yet po iyal memelelo medial mo pungo met al kmal ke kait lole apa walang kmal nan le en kisiniye mal seta me me ko ko silien da so de len kisiniye ba ko la kala na bukan kautial po lewat mi minan bukan kautial memen menta me so de len kisiniye age ban yang le luasa uran nan lewat hari kita poson totok makan Jesus Christ we atani lobu kamele leo poson me intra makalegal me kakretin lobu lapata sanger tipatail apil tam-tamang bonampukan James every sekria wanda malter rongat kitailen maurin poson pagi poson me wiwi asotriang e wiya poson mela eu oh poson wet me wiwi asotriang toto me maurin giran bukat me inta me Israel soulem ikamelele me Christ sapul men kod ikamelele me wiya son ko maurmen ap kasi de banglang ta maurin Christ Israel makdailu tan poson akdai bantam maur ki maurwet maur kapu ban le long child maurin Christ pagi kital poson me melel tatok me wiata ni lopo pan kital tasang nanti oiban maurgi mauren Christ hutang reba maurgi esute tatok me Christ ketung wiata ni lopo ong koros aramas en samba sotra amen mesut yang mimi nan tatok wet sotra megen kosaya metene kauno kama kini lar ikak mimi tenan tip o ngai kola renan lang so sedeka ku ya usangat imakarta Paul intungita na bukan Rome onan raduk nan iralaut wano Paul ko saya ria tuan pagkidal mi ban magan ko kak mimi tenan tip tau latan na dal mauren tip pag magan ko ten iralaut la ten o so sedeka tatang me Christ katin muyada ni lobo lukwa trong aramas koros ap me poson lakele me ban komor la riet tu men poson me puksaro kasaliong trial pagdalang kakyang komor kila tatogo anan rom relot ay sekretar tua pataki yung trial po makepang katete kini omen
me Jesus ye kaun o poson nan kapete me kot kesin kay sta sang mela eri ke ban komorla ite me kot hanane sang ketail aramas ketailen poson ketailen kamelele me ye kaun Jesus Christ me ket to samba pare kit samalaro look warlang kamelele nanatal mongyong me ime uya son komoro e uya tatago puen panye tasan antip o look utang taban look warlang kedaban look warlang kini tuan tame kedal tapen kose ya kalula look warlang Christ pagmang kiti patalkan we kongi me kedal poson ni yei me ketu ya tatago ni lobo pare kisamalaro kasamo yang ini natal mori iwan look warlangi Kelang kedai itu kak memoto okay kamelele me Christ me ya songomo dah yap sudah lukur langi udah ni bang kalulai bang pagmang kita pegang lukur langi lukai yang ini nai mor posono kamelele abuk sara masani kepan mor lah kepanan ki mor sautuk Christ masani memen me poson ye menta maben bil mela ba mor koko lata masanin paling en game ya tang ta mela sana paluar narmas dan paluar makta milok malisa makata kunu tang kitail tu housing eu te ni meu me kolo tang kitail lole kitail soul paling en itail iuta naramaso me utan memor lole tail euran warwat pan dengan tiang nan puelo puralang puel ni tuan masanin kota masani sang puel puralang puel ayawa sama utana ramazo yawa sama ngeno ba mi misalia pengen sedungin mela ye ngenwet menta mela sautu kadang mela ada sulaken wasa kokola de so kotoror la sang kot sautu imela sautu kenmu ngeni men memor hap ke kotoror la sang erkot hamake poson la Christ o lukur langi puksaro masani meni anso me sapol men kot men kin mela anso de paling enio sama la ren kot nanlang awi anso me war ngen sol ban purbane yasiki kita sangon momen war me Christ yas kita sanan sozo wak sanger wiala war lange wak sanger sangon war wat magda mi milale esla ba mor pesang ye war wat me korospan ale yung rail euran maktail pan kalugula tibatal gat lugur lang kot kasamo yung inan try more kang Jesus Christ o pagdalang kaim sakala tama ketalangan uyala po ketalan kak petolong. Ima kayo kasampalomet. Ketalan siya ketalan kalula ketalan kotoran Christ po so tayo marban la magdabang kamur kila ligin maran kang Jesus Christ. O ketal kotoran ren Christ atal poson o memor ki moren poson wet. Atama ketalan uyala po ketalan kak petolong. Mona talbang kalula, mona talban kasamo Christ on natal more, mona talban hanigi poson ketalanane uyamet dan madu iralaute sa kwalu redudik silu batagi yung tal. O masani Christ me mamasan kumaila na sa po kumail sa depan wukila o rasong ala kisinserikan kumail sa depan petalongong na uwin ko. Riki makayo kasang balomet ketail and tikitikla tuela seri. Makata sirepan tikitikla tuela seri sirepan pakai udah kasamo yang Christ and time more. So tadi juga aramazo ya kasi katok. Malah may Christ kat kito samba. And risiti aramazo ris pasang aramazo tau riti otip. Po Christ and kakir dalala naman tayo. Aramai sirepan lukur lang Christ. Agi saya kena tikitiklah. Ngai kaunterman ngai. Oh haramas toto saya. Rese ay more. Rese takut ngai. Ngai wia haramas men komati. Sudakin masuk pek. Ay atuan ay pan maitang
anikila maura nak tigit. Ya tu na ibangkak tamar mas banin dagin ni oso. Sirugak. Minuran anso sirugak aramas sesuai aramas we ay maur. Kasi akin terkak petulungan na wen kot pagawiak yak labalab tu. Ketutua tu kasi akin tu la seriman. Pagkatay lang kak lukwar lang ko do kasamoyong ina ng taimor kitay lo tampan nanak talen tu la seri. Menta ki maaramas kilang seri resort katapan ki maaramas kilang rail tamar menu yaro ya bero war mo naramas war po kita po rai seri. Rawia tamar menu ya po ki resort metawe tamar aramas bandakin rail. Kita lan kita lan lukwar lang kras tig lang po kita lan kak lukwar lang kras ko semua yang ini nanti po menta ma armas inta oh labo after pa nip sapal oh labo aikin kilang wawagi akin yang memahal rantri ako sa aikin trip sapal la langsung tempat mata buka to isi depan ko tahu armas teklang niya ibang ko tahu oh kasamo yang Christ na nai mo rawi bantay yang kecil. Komor esru ya megot me akiakio armas na banglang armas na bang weweki me ketal pilatar ketaiban ale yang ketal maurkap ye maur in Christ ebang ya men testimony yang armas chorus hari ketalanane mun me chorus dalanane ale yang ketal maur in seri tikila po ketal engak kasamu Christ ona natal maur. Hari iman kair kilai rebukat kau na batam maur bagan kak yang petulungong nan way and quote kan kak yang kanodi way and quote way mekoko tum maur. Mak komu yamen na yang rong patak potet ranwet o komu men likur lang moren kaun Jesus Christ o kasamu yang I nanomu maur and wiala am kaun o song komaur akom itawen kapakap and lukwet. Kalanganin ko mo imain kaon Jesus. Ikamelele o poson. Totok ba kom katin wiyata nilobuo pariyakit samalaro. Ikamelele me intamu makelegal ba kom kakarediyem nilobuo painieta sanger nan tip o ranwet ikoto momu. Dat bangke tip koros me wiyayam komuyer sang mas o lel ranwet. O iluke komuyong nanay maur, komuyan ketlong wiala ay kaun o ay son komaur. Sang ranwet o kokolate, solar ayong pengay, ap mekoro sumaitong komuya. Kalanganin komuy po'y kamelele, me ay tungol at, yang inting tinan, sapol mo ipuken komaur. Kalanganin kupuren korusyen, Hit momotso en Colonia Assembly of God Pinluklukete Chorus Melel Irailkan Metungoleniki Ananen Palingen Malkak Eker Telepon Nempe Silu Riau Sero Wano Silu Tayo Isu O Atungol email coloniaassembly@gmail.com O at Anson Kautenkan Nakompilmen yang patren kito kautek Ransarawi kan dimenseng Klok Aisek Pilni apengkan Nisauti klok su Kautekin kapakapen ananakan O mepuli-pulikan pilikin uyarail Ansong kautek klok isu nisautik Nialemkan Kalanen kupromail korusyen